Siratsati kona tamata vakayalo me musnikalo bekenda na sinendendai. Matakan ni singan tindai ni rani ki mami mai sota tale na mata muni me ki mami ngarabi ki muni ki mami bau bini binakatakan na singan bimbi ang tindai na singa raba kan tinan tinataka kina o pura-pura ni o ki muni hindi na nga natui non ratui natui non raturanga na be turanga non rakalaw na be kalaw na nomuni na lawa na pura-pura kina lomalangi na walewa non rambulan na lube ki mami na makumbui ki mami Ratiko ni koturanga mera mai bakarai takanga. Ni iraturanga tiko vira ng domo totokan tuwa. Ni nomuni baka langi-langi ka baka dere-dere na kalo. Anandala ni buro-burongo. Baka lo matataka na non rambula. Mera tungo mera tamatayado na besinga ni mataka. Mera tutaka tunga na takadaka ni nomuni mate ni tu na kalo. Ni bosoveke mami na singa levo indai. Ni kau ti kemame na puno titong puni no muni bosa. Ni dalawa na matay kemame mi kemame rai di kemuni. Ni bakalaw nga tataka turanga na non rambula. Era barongo mene besay viti besay wura-wura. Mi kemame botay wa tautubate na ilumo ke na kaukawa. Uni na sobra ka na loma ni valengoka e na mataka ni singa na inday. Lumuto no muni bosa ni lumuteo no muni tamata. Meno bandeo taka no muni bosa na keni babandeo ni ngandreba. Bakaroko tekina na damuni. May maso na ba binibinaka na damuni Jesu Kristo. Na ibang bulan din ang dauloloman duon-duonga. Amen. Nabi so mutale. Ano mataka ni singan tainday. Tumanta na nonda baka binibinaka sa bakalibuan na kalaw na mataka ni kuan indaran may sota. Bakaliw-liw ang bula binaka. Sabi kita bagiti ko na mataka ni kuan na biwas-was ito doko. Metik mo may nao samo, korbo, may nawaswasi o libo na usuri, waswasi o berata, nawaswasi o rewa, nawaswasi o nasino, nawaswasi o suba, nawaswasi o na itasiri, nawaswasi o na mosi, nawaswasi o serua, kena English service ni tigorawang, ano matakan ni singa tayo sa kita ba kayo manitigo na ada tali, na ada ningon na turang au Jesu Kristo. Na walew no muni boso tamay na so may mga matak. Menda may lotu da ko bata na singa ni kuha na non tamay baka derderea na singa bimbi ni non na turu baka tui na ngone turang o Jesu Kristo.
Au sabi kita bagi talangabi kia manina barronga mana besa ibura-bura. Talangasi mai Europe. Talangasi Charlie Tomasi ki na matabu vale. Kia manika dasar na talangasi na tal randini. Na leoni sungguh lotu mai Europe ni mula binak. Mula binak randin talangasi ni English service. Ni mula binak la na barronga ting mai Europe mai Englandi. Randin talangasi soba ni Loma. Tinai tukana numbula binaka na wale na bahasa matiku mai nikua. Numbula binaka na barong tiku mai Amerika talangasa prosa randini na matabu vale kemunika na ital talangase tiko randini pay kemdonongon bina walebu. Numuni do vito ko ni tumai. Numbula binaka talangas tukai randini di singa bina numbula binaka luvengu. Bina walebu na keke kawian nambong irto kota tikani na ngone. Bina walebu na nomuni kawai takatingo mai na matabu vale. Nomula binaka mai point race. Nomula binaka talangasi solo ke randini. Talangasi noke, talana lemba. Kemunika sarili sung lotu. Mai Amerika ni mula binaka. Nomula mai New Zealandi. Tamai mada, tini mada, kemudona bu vale bagi talangasi. Mula binaka talangasi mai Waikato. Talangasi Kobe, ni talangasi mai Aucklandi, talangasi Takau. Kemunika Aucklandi na baba roti na sota ni singa ni mati. Ndo mula mai Wellington, na usuna maraya, Talatua, mai Palmerston North, ni mula binaka Manoa. Kemudian mai Rotorua, Tuseba. Ndo mai talangasi Andre, mai Christchurch, kena matabu vale. Mula binaka mima vengu, Francis ke te. Dong bula binaka na vitamin. Kemudian mai Blenheim. Dong bula binaka. Nimbula binaka mai Australia talangasi mo. Lani handar vitalo noti ko membelata na combined service nimbula binaka. Dong bula binaka na barong tingkor mai talangasi Michael English service. Dong bula binaka na talangasi kita ni tal mo Australia. Bula binaka taltala Bai Kilioni. Tala tui lawa ni mbula binaka ngongo lesi matai klan ratu cingon ertu mai lotu ni mbula binaka ta mai Australia ni mbula binaka ta mai chone tene chone tala emosi ula ni mbula binaka talangase serevi tanga spentati ni mbula binaka do mbula binaka na barong mai Tonga. I also welcome our Christian brothers from Tonga, Mr. Salesi Kaubaka and the family who are here with us this morning. We welcome you in the mighty, precious, wonderful, miracle-working name, the name of Jesus. Dumbul binaka, tingo na bitamanya Mr. Salesi Kaubaka, tulakoting may Tonga, may nakabating na masters, and koribuli mai Cornivia. Erto tigo mai Tonga bi talangasi mai Tonga. Dalo tu bata tigo na matakaniko. Kemudian na barong tigo mai Tonga, mai Samoa, talatomo Bruce mai Vanuatu, dom mula binaka na barong mai Papua New Guinea, kemudian mai Samoa, nimbula binaka na barebo na siya matiko mai na matakan ni singa tindai. Nimbula binaka talanga na barong mai na sabarat talangasi Jim, tinematia, dom mula binaka. Laisa Kila ni sambul bulu binaka mai, sama suti ko mena garabitala na itabi. Talangase mai naboliko talangase male ni bulu binaka. Kena bu vale keda mai naboliko. Kila ni nala ko binaka tiko na nomo ni babarau na singa tamboningone ni kuwa. Ni bulu binaka talanga na turangan na tuitu mavia nambo kita utiko saramai tu mavia. Non rasing ni sudo nangone turangan na tuitu mavia. Kila ni sa tiko talanga ni kuwa wakalo ngate ke mani nakalo na turangan ni lili ni abusa may nakabika ke turangan ni koro may nakabika rumbula binaka rasa may lotu tiko ni kuwa ngona bonua aldaka kina na biba lotaki may namosi ati utandola talani na bi kortale so may way ni abu nimbula binaka na turangan na komis na northern bula binaka talangasi ura sama itu na tigo ratu na lebu ni ubi sa kelitiko. Me bamba teni na yato mai suba na ubi ngori.
Nimbulu binaka na barronga talitunga mai na tokala loma. Sa ine ai kemudian tiko mai Iraki kaki na mai na Golden Heights. Nimbulu binaka turanga na mati tu viti China. Mr. Tangi Vakimbau nimbulu binaka. Sa binaka ni ko enda baka binaka tagatiko na kalo ni rawan inda mai sota tiko ena non rasinga tambu na ngone. O kilani ni sarai na vim sa tiko e matanda ni kuwa katiko na kena lesoni na tsoni ono tiki na e viwa. O kilani be ngau na keve ni nonda sota na singa tambu ni ngone sa matata tinga na nonda kautikanda ena lesoni ni nona dhuru wakatui na turango chisu melembeleta na singa ni kuwa. Ena vida na singa saoti sa tiki bu boseki na via una yalo tambu na kena veisa una vimgo. Ninda raida na talanongo ka talano takikina induana ngone leilai. Ena choni ono viwa kanonda vimtiko vessel of God's miracles. Talano takikina induana ngone leilai kana mabalangi sa tokaya. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Oh, sanga ni moderawe na doon ang bongi. O yan ramayaw sa kay Virandini. Doon na banua sa baka na matakin na naloka ni mata ni Kalo. Ni Kalo endang grava Kalo kilana be ngauna. Kilana be sekondi. Ka sale suwa may na be mataka. Ka kilata lengo kwaya. Na kami nonda na be sekondi. Katiko na nona loma ni bay. Da raiva tiko na lesuningo kana nona bakayanga taki entua na ngone lailai. Oro tau kada na tise peli. Ara tau sa soliento na itugu-tugu be tisu. Kana wilika na marika wa se ono talenga. Era tau baka matatataka kina baka binaka be tisu na kasayado. Turanga ni raida sandromu na mata ni singa. The tigongo na dona bondua lala, the desolate place, the place of nothing, the wilderness, the place of empty. Sanga ni dona kakana ituike turanga. E awa na vi koro. E na boni rarama e tigongo ni vakatalaira. Na yatu wosea rabi atuko na vechisu nambula e sanga ni tigo ike. Nambula e tigo me na vi koro. Ngai dhabuto chisu en dona bosa choni ono do vakanira ni sakilati go koe na kai na kita me kitaka. Rongoda, hoi ko senga ni kilana no mi kalawa. O senga ni kilata lenga na no mu ve mataka. So vaka PhD, so professor, so scientist, hiko bulangi ena dele ni burongo. Tuna ko ento vakanira ni sakila ko na kai na kita me kitaka. Ya la ko me kina na zano ko the omnipotence. Gatuna rato tingango karonan raungan dinari senga ni yau senga ni labu ni Israeli na labu ni Israel na circle na dinari na yau mai Babyloni sarauta merato raida nandrendre ni setigo ngavirato endo na tiki Babyloni lolo viko to sam kaviko ya na stingo viko. Nana bago ilike marika ono kena choni ono kono nda theme tiunikua nonda lesoni nonda theme the vessel of God's miracles. Na lesoni ko sa sangani nonda nangone na lesoni mbita na turangango sa nonda nangasi. Ninda raida nandendre saranga yadho tiko nanganango
na tebor sa tek takasartunga na matabu bale. Na kena kakabor-bor na matabu bale, kena non rasa tayana, baka vitalian na ngone, karasa seka ni control tagirawa. Girimay biyaw ento ng kasinibulin ito na primary school, istaltala masulaka man naman na kornibulingo, na dami ang masulaka, na maruana sa kune, en na non rabeg, na ngone leo kalasibitu. Kung sabi sa utaka kinanakalaw na thim, kena kaya mendarayda, na dama na kami ang baletir ng ngone. Hirna may matatamata sor si day en nanonra kawai nanonra bulan ng ngone. Kanta to na kaywiti sa senga. Kalau sari kalau binaka. Dona itukutuko ka ito ko birandini yan na vida na singa saoti na bosong ko na nurture. Nurture your child destiny. Each child is born with destiny. Nangone yang tentu era sudu mentua na nonra mataka binaka. They are born with destiny. A destiny is something that is very powerful. Ningaw no reza binaka kawait nurture na bosongo ka na nurture already tormay weekend de tolu mandanga na kinawamando to care for and protect something or somebody. Mo kawai dotale to help somebody to develop and be successful. Help your child, nurture your child destiny. Destiny is something that is very powerful. It has the ability to take you on a predetermined path if you follow after it. Ningaw na muriakina na ngaw ni salantonu e varau taka na kalo ona kila ni nabi nakana bi matak. Wala tonton na ibolo solmoni katiko ko na boso bimbalmbale rosa vulgar ruahono vakabulida na ngone. Nangaw na isengone kina balatani nang gasya da kimai ana senga ni na yalitani mai kina tobole me oti na vitu na kavi ni besinga lako kina McDonald's isuba ana raida ni satana tu kia na ngone lewa durbo ambaki sini kerua kina sini kelima senga na ibaba ndambe tunam simende kirelabut. Nyo senga nyo kawai taka na mataka ni lubemu. O babi ni minata na ngone ngo ebolaingo. Mentuanga na iya tubo senga ebolai. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish, but what good is that with his huge crowd? Tigo ngai ken tuanga na ngone lailai. Tigo ngawai lima na imbuli manrai. Ruanaika. Menayanga bidei. Wili na kana chani wasiono. Sianga ngai tarongo ko ya. Mebakanda taroya na chani wasiono. Na mbarika wasiono. Tuna bango ko e. E vida na manrai tigo bikemundo. Sakirana kalau ni na tigo ikia na manrai. Tigo talangana ika merakana mevo ie endua to be a vessel of God's miracles. Manambuli ni bura-bura sakilati ko na kalau ni na maiado na nrakia ni na bika utalengo tisu na lama ni bonoya sakilati lang ako ikiar na kana na mamau ya na taura endua na vessel menga itosukin na kalau kwa na nafaka ko kwa mepaka yang ataka na beka
God can use any natural things to show his miracles. Au tawale me ureida na tina ni ngone ya sa na tama ni ngone. Ina ita o yo viale murira tu na la tu ya rawa la tu ke tisu. Senga di bangko ko ya. Lawai ko ngalu vengu. Senga santonu me baro te roma na kimu. Ngona ngo salenga tiko na isema ya. Mana loma nimba any vessel to miracles. Loma ngoka mona taka teki ko kina tumu. Tangi mena ngone tama iko na nom password kori. Mesar kistoni kina sarte boro. Morena wele ngau iko. Nina ngase mai ena senga ni dala ko tani mai kina. Wasa so wana kalo. Obi awili ka biko ndona tiki ni voltam. Go pola na tamata bukun tonto na hura. Wasa mai mbale. Rosa bul kadiwa. Tiki na itini kalima no wili ka rua. Kana babande babalangi. Kene babande bakabiti. Wango na kai tukuna na kene babande wa bakabiti. Rongodango. Wakasumay malambale rosa bul kadiwa. Tini kalima. Akuita kene ibunau sa vakador na buku. Ia nangone sa biu wale tu me vakabitalia sa vakamandu ata kitinana. Rongodar kene babalangi. The rod and the reproof gives wisdom. But a child left to himself bring his mother shame. Nangone mbiu tunga vakavitalia roda e volana I volatambu vola Solomoni vakabuna na klau nangone mbiu vakavitalia e na kotoma na mandua. Vichinana. Wasa so tiko wana klau. Iko namba de mai biasa rapam tree ku anga tumbu nata na kalau sabi sa utaka sa kila ko ya na zaba en sa piko takitiko kina. No salu tale menda rangoda ni sa vakuroi na luvianda. Santona no na taka binaka. Sa sutin di tangan reba merakauta mai na ilavo. En tangan reba ngami da serava ni rabaka batukana. Yana baka batukana sa kanika ni biu baka Italia. Sa bola Solomoni ni biu baka Italia ko na kotumen mandua. Nangone lailengo. Nare kene tambaya. 5 $1 na tangane. Sa ni kalai vida na $1 na tina. Sa kanindu etua. Indonaka. Saka ni laurai nangone ngoka enda kilanga. Ni apa rauta ki ko apa bindanga mo tamana kitinana. Na wale mo ke menene tumu roba rauta ki mai nangone ni kuwa. Kuninga ba rauta ko nga na singani durbatui. Rauta ko na bisinga. Malata ko na singani na ba mandu ataki ko. Lebo na tumu di kuwa. Nangkiri ala ko tunga maya biau bisinga. So tertal masula kamatan dulu. Kita apa? Kau sasin rong ada tunan ni robos. Sampai ke vida. Sengkai form 3. Yang anak kau 4 takwa. Mebaka Italia. Sangat talenin tuan nanggau na binaka. Moselia kina nakau ngandreba. Membaleta na nabi matakan nangone. Nangau nangasing on the Katiko. Each child is born with destiny. Destiny is something that is very powerful. It has the ability to take you on a predetermined path if you follow after it. Many young people today have a sense of purpose, but do not know how to find it.
People, they have a sense of purpose. Iko via daba, au via vuniwa, that's purpose. Au via lawyer. Ngau di sala daba, nambiti ko ikina. Baka vitalia. Kau kaiti ko rebe mata tamateso, eresa toro baka binaka sartunga. Kau sa donaka, na libu ni karawata. Ngana mula baka buli, mula baka bisnisi, mula baka zaka. Maleto kenda, sarinda baka bauta na kalau, kanda senga ni zaka. Luvengo na kalau sa kilati ko na mataka, ko na gay buke ko senga. Oiko, e biu mai vi ko na ngane akaiva ko na volotambu. Children are the gift of God. They are the reward. Or reward taki enantua na soli mo ukutaka. No be mataka. Dona tabalengu principal tu me QVS. Ko mai viwa. Dona nei tumbumbu ba ko TV angele la ka me kina 7 ya tambua. Dona ngon roto sa durten ko bol roto le viwa. Na tina ni ngon ke nantu lu ben roto. Roto kai sa daltala. Kito sabi la ko yaki. Sasa nganon roto korni buli. Ngosa mesara duruti ko ngoni buli go. Meratong kay may banggar korni buli roto. Okay, sagir sa raya yara QBS. Ito yung may kaya tableng ko. O sa tagiri, o sabi principal. O principal ko. Tabal, mula o tamadatan kasi live ni All Nations. Tabali. Doon na ka na oso ninang kung kabok-boka. Na baka durungan ito ko ni kuha. No mo giri maing ko. Doon na baka tingo libo tarayaw. O kaya, sa barubuto talagang ko nung kabok-boka. Nasabang ko rin. Vio na ngon ito sarangan ko nung bol. Senga tundar to kurni buli. Vita ken rato maka, usin kala ken rato maka. Ngalu tu chochi bo e tin mbeka na miniti. O sa kadeni. Tabali. Iyo. Eda bo entona lenga. Tabali ke vanan rawolu sanga bulu na maka ngai duru. Wati asa tu no moko, okay. Vola me non rato i vola. Merto koto meno numi bola. Usa bola ni bola. Do koto konto sulebi principal. Lai sulebi principal ngoka. Tarongan non reto maka. Girlos tal mai bio principal. Tabale. Dona ngone ngo. E walu sanga bulungan na kena maka. Okay, chochi. Ui ko mambo te tiko na kalosang. Kila na kalon do vanga tak na kambedi. Dan taruh sesungguh tengok itu nak katung bawa na Prime Minister KBT. Nangonen ko relay Prime Minister. Sa ngalumbala buto chochi ni ko binaka te merongo binaka no biliu taki. Usambala tetu ani so ngone baka Vitalia. Tuno ka santon. So na batu rumirto. O kaya tuku na birto merto lestal mai biao. To les ka talo mai batanan duitin nanrto. O ka birto. Kesalai tatu ike na QVS ya tatu ike untuk kila do wadu ruba banua. Kila nang wana wal sangula kena maka sangga sini politik ni ko benan ronga. Asa kami ko chochi. Kila sana living ko nang kasini buli. Sana kay tos tu nang wana me pa buli dir nang di biti. Malatan terus selibu antar opportunity. Dovia katingon ni, makangale kawai ngana tama na tina ni sanggau na, medur kina korwuli asasinga ni dur mataka sate kibu. Na kalongo ni biada kawai to na kai bura-bura, eraidan alifa kendo meka. Gai mataka bendo naka. Lako ne
vi vale ni bola rongo dere salilai nangone ni viti. Salia muna vi mata temat na itutu bakanta kakase rasala ko ngani tutungo senga maroi mai ni resengone. Kasambita vya ona turanga santo antina na kame na baluti. Nurture your child destiny. Ndotale ni mbale ni bosana nurture to have a feeling, an idea, a plan for a long time and encourage it to develop. Harota mandana nonda baka lusinga una wabo ke ni tungutung. Be matangali songo senga na betena. Au lako yani na koro sangir na lali. Wamengo kabia una na turanga ne vatawa. Gaslebu kendo mandanga na masu. Masu ni dawa. Angiri tiko na lali. Na lali ni dawa. Na masu na be matabu bali. O kimuni seranga ko mtuto no moni lidu ta na masu. Ningai mbita tu kame makato ni tutu mikilai ni saada katiko to tutu mana kalo. Ningai ngirianga na lali kemani mai tuike ngunyangona senga na betena. O de mega liu ta na masu mai vale. Kau kan tu batiki tiki taka na tanoa ana sintuanga na masu. Vida ni to serregia. Ngai tu bulang to ni buna umbalabu. Itumba ilomo ira itumba iloma. Ya usa lago tunga ni bunao. Sabia wati tu na nongu bunao. Au sabi na katumo bunao tunga. Ona numa vei menangai vang wina katanga na matabu vale. Kemani na taka baka materi tu vekambani. Wanga ngataka na no mungauna ivale. Dona ngauna sana oti na no mutakataka. Nangai tandra taka mana no ramata ni singa na no mukawa. Sana bakatau. Sora sawa nganga serangan no takataka. Sindra di rumbiuta na no takataka ngomlata. Oso seranga na kalau ya oso dake mai viko e lewu tinga na ngauna e reveki na kwa non rambula na ngwane e tigo ngai ke doanga na ngone lailai tigo ngawa e lima ngana imbuli manrai ruanaika au kotikenda bako matai lalai e na itala noya tukuni bangoka. There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are these for so many people? For the multitudes. Ningau nangai ve kawi kiana klo kwa sakila ningai mbuli na burabura entua sana kautatigo mai elima na mbuli manrai. Yako le ulika na balai marika kwa senga ningai laiwa merto tuku na mai nangone kwa sateronga e vida na mbuli manrai etigo vike mundo hartongo eka dono ngone lelai ronga dani ona lestale kia. There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are these for so many people? Tikina ngaitini. And Jesus said, have the people sit down. Sene bango tisu ngai makatamdama murede mbuli tegi bada na manrai matangali kadaba malea si enduna nanga rongo kinoko tigo ikento nangone tunoko ya tukuna mira meranda mira kana wilika study takana ivola tangu etigo the 7 attitudes of spiritual life. The 7 attitudes of spiritual life. Do birato na sitting. Ona kyo bia kilam nang usana torren go weekend. 7 attitudes of spiritual life. Matai, lying down for spiritual rest. Kenikarua, sitting for instructions. Kenikatolu, standing for battle. Walking for fellowship.
running for progress, leaping for ecstasy, mounting up for exaltation. Yan na bitu. 7 attitudes of spiritual life. Gatuna bango ko ya. Tell the people, have the people sit down. Sitting for instructions. Biatu kuno tisu merantambira, merani bagabulidira, niubi kautiko moyau, sau bagarau talitingo moyau. His name is Jehovah Jireh, the provider. Koyo epenisa na batu ni bibuke, ni bi kautiko na kalau. Kilau ko na kasatika. O lesta le mandanga, ena soba ni kana na ngonengo. Dona kato lailai, tau toka kina, 5,000 rai, kena rona ika. Au kelani sana salivi ko lubengu, nanung mati ko kunyolai wana katongo, matongo na kemgaka no sin matalavi au, na pakataba na mbalabu ni no mumuritu. Ngo mo kakunyo veka na lubengu. Rau na kati koe mai tumawa vitamani. Rau renguzi koea. Lako lubiengo. Rau sarilista i koea. Ena loma nimbai. Nino nabi sotabi na kalu. Na tama manto rei de tiku wana lubiemu na nona ilago lako ngo. Ena rau nila yanga mbega koe na mate ni leo vunga. Se yanga mbega koe na mate ni tu na lotu sena vanua. Dua tiga na destiny na close. Sakati na lubeng. O sakati ko. Each child is born with a destiny. O sakay uti talenga. Many young people today have a sense of purpose, but do not know how to find it. Era nabi matatama so. Iko nataba monangasimai. Asengay kinditiko. Au na via buniwai. Sa kau ke saranga mai vi ko na kani bakatatalo membalata na buniwai. Kani vi barungovi na kena kote. Mesa setanga na bakasam au na buniwai. Ya kento ngai sol talwa. Na ibakatangi bakatu ni bulimbuli China. Magai samurato ka no wo tiket bontono no wel lo mani China ya. Tikovira the sense of purpose. Yar sangani kilometer da kababadaba. Dona kana no kubaka binibinata kabango na kalovi tseremaya. Nimbera ni oambuli au sakileko. Nimbera ni akuni kuna tega usavaka tambuiko. Mo profita. Kosa profita rautu nimbera nimbuli. Na luvemu sa tua ti mai lombalangi na nona destiny. Savoy como da ganda katakiko. Kako na numa me bakadal kana kalo no. Ko kalo ndo daka. Ya toso bote kirna tamata tos. He move with the movers. Ira tamata daka. Alright na with the mandangan ngone ni bato kay tiko ninda rida na ibolo na inda study taka matay lalai. Na italonongo ka, italonote kitiko kina, the helpful children. Iranangone ko rambiu na ibola tambu, merengay laibibuki. And ang dala tinggan ni non rangone laylay. Saran radakaba kina na kairon radakaba, ito na tambatalimu. So saya, karuni bingaw na tulusang abulu ka ba, sengayang baki walu. Satu Israeli. Ningai tebu nga namatay na baki. Rosa huku tegi koya. Na tamana kena tinana. Me tigwa na matira iloma. Manalaya do mendona tui. Wili ka netal noya. Sa tigi tego tsosaya. Sengan nga kokoy. Dula ka man tamay nang gasin. Tumay bakasal tegaw. Senga. Nangaw nangan. Tabi kinoko na throne.
sabang kerasana na kalau ni temana nangau na sakune rokina ngai baru sakit bantu na be kalau matkau ngai kelia na ken rimbur-mulu na bete ni kalau matkau wakamana ken rasui ngai baka bina katangan on rabiokan yang baki walu sama tua malah tenanawa na matua sama tua ngamai na buli ni bura-bura Oiko ngase engwane na bura-bura. God chose you before the foundation of the earth. Hirang or satura no rabi mata ka bibinaka. San kai bata utiko bikan na gasi. Nanon ta taka tiko. Nanon tambula. Dona ngone leo lailai. Alako ene nei valu. Lai valuti Israel o Syria baru sa Israel. Ngai dona kae talivi au. Non rakau mai nei toki ni valu. Ngai kau tiu mai dona ngone leo lailai. Salayado i Syria. Vuka tu na komanda ni tu Syria. Na komanda ni matevoli Syria. O nemani. Nangau na rei vakina ngone lo ngale vinga rabiti ko bi wati nemani. Ngai rei boko ngai rei na buku yang nemani. Sangan ngai sasangan ro ngone le ngo tunako ya. Me atiko manda mai Samaria na nongo turanga. Ya pambule ko na nongo kalau. Salai bombulo tu. Nakanga impact ki buani sengone. Sangan yalita ni ro mai bua. Rongozo nemani le tu na bona tu Syria, bola na tu Syria. Entona bola kai tu Israeli. Na wili kangani bolong ori, pamulai naman. Basura kana na isulo tu Israel. Ya umbia kana kalau, mi viva mulai viva mati telenga. Ronga dai lesa, tu no melang mai. Tu ne lesa le sili ba kabitu. Kabitu ni nana nunu samu. Lama tata mai. Sabakana kulengo ni ngone lelai. Ay adonga kana italanoa. Kami atalanoa tang batani bola tabitu na kebalai bagai bola. Na kaya kabana kalau oso buru-buru. Au kirani na yadheni na komanda ngoko nemani na bataini tamate na bangira na ngonele o leile ngoka hivi na ngonele ngoka au biangaraba na nona klo balata na nona klo e baka mulai yau senga ni baka mulai nongo komanda ena senga wala ngana na yavikia nongo ngonele wa iko sa senga ni kai bombula darula ko birao tama mkitinam baka mulai na lubiang na lama ni dona mbongi tu doko e bito tungana nongo bakasama na kalo na tamba na yalo ni soba manrai kana ngone lele ko na ngone ngoka asenga ni kila ni na mai baka yang atai ko na kalo yoroni tumutubu rawa ukutaki ko nga mai baka binaka ni alo binaka na itung-tung. Tobole amoni baka yang ata bali mo no muni ngau na virna luvenda. Saba ka osos tagi ke muni mai obur-bura. Na kena be matangali. Loma ni lotu, loma ni ponua, loma ni wakani, loma ni ponua ni zaka. Ratu mai vale na ngone ni na moraka tiko na pati. Na donga na function leilai. Balata di tombo se sabaro lako. Ndo mendangan kana angel ya doktor cinkan rua. Ya retigo mai vale ko ya soli mai veiko na responsibility. Kelatigo ni or reward taki. Irna lebe musenga ni nomu. They are the gifts. And they are the reward. Baka muli na nangaw na singwan kina. Balatan iranang kasima. Mereka aku nila kota ni maikin. Maksudnya orang na tuito mabia. Nanoa. O achi ko ibali. O te vita kau tana moto kau kai lubengo. Mamani iru mo lau mai. Balata o eu meu na la ko nanon ra sing ni sudo tu mabia na da katiko na tu la kaloko.
Sarto liuma na bitamani lo siya na naratuwa ng oni. Araw durusa rin ng guru mo nung giyata pati kay Billboy. Araw rin di sabay sulto ayaw. Taringaw yata. Where you going yata? Oh, I'm going to one birthday. One of the chief, his birthday. How old is he? He's 70 years old. Saan kayo, banga, 70 years old. Pamengko Billboy. Oh, that's too much. Kata bote no gunden. Batata na makasama ni ngone ro sen kay ambaki bida tinga. Ko sen kay kindi tingongoka ambaki 5. Kay rongodo ko na ambaki bitu sang bulu mate tar me bokro bi o yava. 17 or 70. Au kabi ko 70 70. Akale kay no bil. Oh, that's too much. Santona ka nanonda ngandreva. Ngandreva tiko na matenitu, irave matenitu saoti, era zakava na vika, me vinaka kina, nanonda bonua. Nironga sarva vinaka, ngoka vai volta, it's biblical. Na vinaka, etiko wana kalau teme sa tua tina kabitu. Ya na kalau na koto mana vinaka ya, embiutanga na lomo ni nona bosa. Ni ovendre mai na vinaka viko mai lomalangi iko nalaka no bosa ya na daba ka no bosa mabuli na ngone na ngauna sengone kina ni nanga seveke mai na senga ni autan make na matani tu na lotu na banuani kuwa era senga saranga ni focus tu wir na Sunday school ngai tigu nga wir na youth una sa wir na youth sa tiko takali sa pesta kana bikeni Nangau na totono merababuli kina nangone. Nangau na sarango. They have a destiny. Born with destiny. We need to recognize the difference, gifts and the calling within them. Tuilang mawira the gifts and the calling. Kaya kadibira kina nakalaw. Ay ko nga mo sa rida na daba mahuko takakina non rambula. Dona dorobo Samuela. Ninda nalako na bola Samuela na nambulang baleti Samuela tiko kina na italanoa na anointing of the prophet. Nailum. Salay buning ono yana. Sangale tangi toko ko na mateni kalo. Kani sada numa baka indina na rawa. If you look at the affliction of your maid servant and give me a child. Sila may biyon tanongoni. Ko na senga ni koti. Na kalinga o sakoti ko ni stale mai na mai tuva do na matamuni me dova na nona mati awili ko mandangan do na tiki ni vola tambu o sana wili ana kan babalangin belate mu bande o takana malani boso tiko lo mea na ngol matani samela ndua. Now there was a certain man of Ramathim Zophim of the mountain of Ephraim. And his name is Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zu, the Ephraimites. The Bible says that Elkanah, he was a certain man. When we refer to the Bible about this word, the certain man in the Word of God, his lifestyle gained heaven, the Word of God. Na lifestyle Elkanah, na lifestyle focusing on the bosadiklo. Ngai laitigo koya.
live in the place called Ramathim Zophim. The word Ramathim Zophim in Greek, in Hebrew words, it's called the double height of a watcher. Na kana vagaruata kina vevere ni dona tamata do wano no se anravati ko endona ka. Na veka endo vina katemeraido elkana ko vina kato ko me double taki na nona vakaio kina kai positivo kina na kalo. Ngalem beautiko ko na bono ni bono Ifrem inda kila Ifremi na dhani luve Josefa katukona bango kamesada now call his name Ephraim. The Lord has made me fruitful in the land of my affliction. Na kalau ya baka kalau watatekia na bono entono me bombu lakina. Kwa ngalem beauty alikana kana kalau balata reido ko ya ngo endona tomata do vina katoko be talabe da ke no wano no bono kubosa ngai double taka. Wasa so taka na klo. Kani sa sekati ni volve ni oyana. Sa sulio ko me double na kai kauta. Badana mula de Elikana. No na lifestyle na bosa ni klo. He was a man of constant prayer and devotion to God. He was a watcher in the spirit, watcher in one who stood guard and kept his eyes open in order to guard against the attack of the enemy. He is a watcher. I'm standing at my guard post. I'm running down the to watch, standing on my guard post to see what he'll speak to me. Second to know me raida na kai takos me raida na kai bosi kinebio. Ni rayo elikana and a bosi nikolo me raida serna koya na kai viatuna na kalau ngai double tak. Na kalau sa bosi tu kanta ni kuwa wa buli na ngoni. Au ne songa ni. Au sana baru wa dabar leso ni balabu. Batani tigo me rabaita binangoni. Irangan sing sutin rabia barongan leso ngo. Irbe na katanga me raida ni owana no bikoya ni remeki. Kaya sing sutin ni batang kono kay tortal bikanta nang kasi. They were men of a great insight and understanding. They were meant to be trusted. Trust kira na kalau. Salinda masuk toko yana. Sanggai sulevi ko na kalau. Nakaingan reba. Ngai sulewa na ngoni ko. Samuel. Nisa suli Samuel bua. Suli ko ya. Vatakena anointing, the threefold anointing. King's anointing, prophet's anointing, and priest anointing. Nangauna kaya ni Samuela, sangabanto nindo na kay Philistia, ayado may na boda na Israeli. Balato Samuela, nimber nimbasika, sa tikito nimbula ni Elkana, na wanova, beko dito sumay, endo na mela. Dinagalay rong oyana na masu. Yarawa sewa tini bangoka. Ningau nangai lako ya nikina oyana. Sangerole modibata ki Elikana. Sangeli mbasika. Nangone ngoko somela. Sabaru dapat tikuna lesu ngoka. Widangana kalalai. O winakatami wasia vikanda. Enambula na Samuela. Matai. Ni sawi may namasuniana e soli may ndona ngone tangani a baby first, not something that was born
full grown. No. Say the answer did not come fully matured. It came as a newborn baby. Within that baby, the potential, the capacity to become full grown and matured. Something when we receive answers direct from God, the Lord, we need to allow it to mature before we step on the next step of life. Kaya ko tukuna kinoyana, kaya na sanga mantinilako. Ana bono talibada mo isoro, e mo baka matua taki ko amanda mekali. Mengay lako ika. Nangana ya sa impatake di ko na yan nam bulan na Samuela na kay binakati. Ya ngana ya Samuela sa kadi na kalu. Sivi sa katalingay bagay lewel. Batul sa kay kao sola kasaka di talmay. Lubeng ko kay kaya ni boso may turanga o sa borong na noman itamata. Rabuti kumenangon rasangan di full grown, not matured, but they have potential within them to develop, to be developed. Ako tuna tikin na nanda, ninda bukik kanta tikin na ulutangan ni kuwa, to be a vessel of God's miracles. Nagzaba manda, o nanumatu menalay, baka batukan na berlubemu. Sangan ito na itumbu-tumbu, e binakat melay, ngona zana lubena, se me sangan di baka batukan na nandun na kabinak. And the binakat ito zoko, meron baka batukan na. Kasambitan na lesson ningo na kalo, sa kilaw ko ya, ni nabukay ko talaga na lesson ningo ka, e namatakan isingan na hinday. Samuel, this young boy Samuel, he was manifest first in the spiritual realm before he came to the natural realm. Balatoya na sa vingo mi Samuel arawa, rongay may mo de batay murio elikana batikiana. Sangay mbasi. Koya in the spiritual realm matuno koya en ngone tangane en sangani koti. Yo binaka mo baka matuta ka na lubya mo na be ka binaka. Iko melebu na ngauna na musema kina spiritual realm. Maranon retamay na kanti na mongoy impact ka buwan lubya mo. The natural realm. Babulida na ngone singone kina. Vessel of God's miracles. Doon nakakami kamida. Menda rey da ni sapa kaya nga taka nakalawin doon na lubenda. Doon nakananon da maraw taka. Nabi kabi binaka nabi kalilibo. Kaya namataka ni kuwa. Takataki ko man alaman ni bahay ni kalaw. Kaya nasa kanila indret tamay nakaba kaya loya. E na indabon-dabon patiki nonro indabon-dabon patiki elikana. Kaya indret tamay na drone ni kalaw. Kaya le rai kina dala na visan nilay. Bogi biya naman tanong mateni mo kaya may tangitik. O sa kanila lupa ni buni daw yaw. Kila na kalaw. Nagurawa. Samuela, gay mulio ko ay namatay ni Tui na karon ni Tui. Turangan ko ka. Kaya min doon natamatanggang ka ni Israel. He's a king. But do you want a king's anointing? He's a priest. Do you want a priest anointing? And he's a prophet. The prophet's anointing. Kami-kami na nambula. Ninda. Do tugon itu bangko na poso-poso kabiti. Nakauser ni lobedi nga ni se kaklaylay. Nung gavela-vela to na bundi besi ni sa ambagi ono sa kabulu. Sa ngandri nga na cheni soya. Binakatamer binakana lubya mo kaya namatakan ni kwa. Tuta ka batikete namatakan tinday. Au kila na lubya mo yan natamatayado. Na makumbumu na zabu isaw-saw na bekabi binaka. Sangan ito na nomukawa na kautamay viko na mandua. Nomukawa na kautamay na tadaki na baka na salu-salu kina non domamu
meramboy binaka enangau na rasarabi ko may kina. Yala ko wana kalo. Kemani nangone kelana kena mai ratoko no take na singata mungoka nomuni sulu nomuni nekitai kemani kakana balata kila gonga na lamani bai oni na baka batukana baka binaka kina. Langa bekanta ento na sere na mataka ni singata indai. Oh, tu boleh murid tigo ba yalo yalo. Ni saya ene o tisu wana soba. Mengai rei da ngwanango, o tisu ko viamburi ko tiko sa viviva mai na kai tiko viau. Asa ngai ka wai takatala ko no biakana, sa ngai le biakana. Sa suliwa. Wala to tisu e bia takataka batike ko. Tell the people to sit down. When they brief Jesus, Lord, this is a desolate place. The place of empty, the desert. Once Jesus arrived to that young boy to pick up that 5 loaves and 2 fish, you know, God changed the whole place. Mana desert tu nabango ragain dambe sombuya. Sarandambe tiko nandela ni do. Naluvemu ni otubiri koe baka binaka. Koe na reni biso taka lepu nandraki. Vakantome mula. Mendraki longa longa binaka. Kaya baka nga. Oba hubulinda naluvemu. Nalamba di madraya. E toko na nakatu balaka may nakalong balata na singaya. Ningaw na kaya tauraki no tisu. Sa tiga wikian na multiplication. Wasia naman rai kana na 5 na undolo. Tumbi kita na tikitikina. Tinigarua na isu. Tinigarua na ebusa Israeli. Tinigarua na matagali Israeli. Tinigarua na tisepeli. Tinigarua na bulan doon na embaki. Kaya mbala na klonyo. Baka buli di baka minaka na lubemo. Kora ni blessed na ka na ministry. Tinigarua na tisepeli. Ron blessed na ka talanga na banuha. Tinigarua na ebusa Israeli. Sora susunduan dua, may birna tinanra, yara tumatayado. We are to encourage you. Focus on the spiritual realm to bring what are in the spiritual realm for your kids, for your children. Meron rangay talabikina na buru-buru bagayang. Dobi kanta na serem bombo. Sangan yung nakavivi kanta may ra. Puno da ba mga turito kina. Through it all. Bagay at agyaw. Yung susungan na nung kukawa. Pero niyangay na nung muni mati. Trust in Jesus. Through it all. I've learned to trust in God. Through it all. Through it all. I've learned to depend upon His word. Through it all. Through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all. Through it all. I've learned to depend upon His word. Dorakay bitay logo na yalo tambo. This is a good news. Wirakeda bayar tagi ramay ni kuwa. Nanon rakawa, lubenra makumbunra. O nantolaba bir na katung babibinaka. Sakni na sokotaraw na tamata. Non rakawa, lubenra kena makumbunra. Au na feva tagira. Ena bay singa tau doko. Non rakawa, na lubenra kena makumbunra. Ena tigo bira na elong. Meu na lako bate tigo keira. Banamata wana kalo, through it all, worship Him. Through Laban it na lagi na linga. all. Receive that prophetic message. Through it all.
bosabi ke mami. Ke mami sava kata taron tinatiko. Na maten itu na banua na lotu. Sa kawai tiko enda indai. Ser na bakadaba na ni mami kawa. Ena be singa ni mataka. Na ikana kana daba ni bula. Erna kau tamai na loma ni matabu vale. Ena loma ni maten itu. Ena loma ni beiwa kani. Loma ni banua. Ni kuasa dena eloi ki mami. Nioni sa kaiwi ki mami turanga. Nioni na lapeta na non rambula na ne mami kawa. Erna yalo mereyaya ni nomuni vingaravi. To be a vessel of honor unto you, Jesus. Sangan indua vira na tamata biulaivi. Sangan indua na kautumay na mandua. Na kautumay na ronga minaka. May bakatag samyala. May bakatag tisunga na lubya mo ni. Na yato na nga na turangan. May sauki na nanraki. Na lama ni banua biti na kena may matabubale. May korkoro. Lama ni mata ni tu na lotu na banua. Nirasa talaga na ka na ni mamikawa. Merafiko mga naka o niambuli ramay kina. Wakalaw at tagir na tumbu-tumbu. Kau tatani na yalo ni baka wele-wele. Kena yalo ni oza ni bengravi. Slevi raturanga. Na yalo ni ambita biro Elikana Keyana. Na yalo ni ambita biro Josefa kay Mary. Me ado merao susunga ng mga turango tisu. Me matua. Meron ni baka yang atake na kavi. Embasi ka may kina na buro-burongo. Wakalungat tangan ng rembulan na lubi ke mami. May masuti ko na baka binibinakay na tamo ni Jesu Kristo. Na ibang bulan tinan daw loloman doon. Amen. Iyan dami sumtali. Wakalungat tayo kami ni nakalo sulili sa tarti ko na ngauna. Berto na daw na may karabi.